isi yugarijwe na byinshi bishobora kuyihungabanya ndetse bikayiteza umutekano muke muri rusange. Ibyinshi biba byakomotse ku byo umuntu yikorera ndetse n'ibyo umuntu agerageza guhanga mu buzima bwa buri munsi. Gusa ntitwakwirengagiza ibitwaro bya kirimbuzi bihora biremwa buri gihe n'ibihugu bikomeye bifite amafaranga ndetse byagize aho bigera mu rwego rwo guhirwana ubutwari no kwerekana ko kimwe gifite imbaraga cyangwa cyateye imbere kurusha ibindi. Ndetse ntitwanakwirengagiza ubwoba bw'ibihugu bimwe na bimwe biba bifite, cyane cyane ibyo byageze ku rwego rwo hejuru, biba bifite ubwoba bw'ibindi bihugu bihanganye mu mibereho yo gutegeka isi muri rusange, bigatuma rero habaho ikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nuclear. Ibi ngibi ujya wumva ko bishobora no kurimbura isi mu gihe gitoya cyane. Gusa ibi ni ukwiyanga gukabije kw'ikiremwa muntu gukomeje kugaragara. Tugiye kubabwira rero imikorere n'imikoreshereze y'ibitwaro bya kirimbuzi, cyane cyane ibi bishingiye ku mbaraga za nuclear. Bana natwe, ukomezanye natwe, ni Donos 23 TV. Kora subscribe, ukore share, ukore comment, tujye tubana mu bihe bitandukanye ndetse tubagezeho ibiganiro byinshi bikomeye kandi biryoshye. Intwaro za kirimbuzi ni intwaro zishobora kwangiza ibintu byinshi cyane mu buryo bwihuse. Izi ntwaro zifite ubushobozi bwo kwica abantu benshi ndetse no guteza impinduka zikomeye mu mibereho y'abantu, ikirere ndetse n'ibidukikije, utibagiwe n'ibinyabuzima muri rusange. Amateka y'intwaro za nuclear yatangiye mu mpera y'imyaka 1940 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Uburyo bwa mbere bwo gukora intwaro za nuclear bwakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi, mu gihe Ubuyapani bwagabwagaho ibitero bitandukanye. Mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibitero bya Hiroshima na Nagasaki. Ibitero byateje impfu nyinshi ndetse bigatuma Ubuyapani buhagarika intambara. Izi bombe zose zakozwe hakoreshejwe tekinoloji ya fiziyo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ibihugu byinshi byatangiye gukora ubushakashatsi no guteza imbere intwaro za nuclear. Mu 1949 Uburusiya bwakoze intwaro za nuclear za mbere, maze buraza guteza icyuho kinini mu bijyanye n'ubushobozi bw'intwaro za kirimbuzi. Ibindi bihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa n'Ubuyapani byakurikiyeho mu gukora izo ntwaro, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zari zarabitangiye mbere yabo ndetse zanabikoresheje muri iyi ntambara ya kabiri y'isi yose. Hari amoko menshi atandukanye y'intwaro za kirimbuzi cyangwa se intwaro za nuclear. Twavuga nk'intwaro za nuclear zikoresha imbaraga za fiziyo cyangwa z'ubusugire bw'imbaraga za fusion. Izi ntwaro za fiziyo ni intwaro zikoreshwa mu kubyutsa ubushyuhe bwinshi hakoreshejwe guhindura atome za uranium cyangwa plutonium. Naho fusion ni intwaro zikoresha guhuza atome nyinshi zifite uburemere bwo hejuru nka deuterium na tritium. Si ibyo gusa, kuko hari n'izindi ntwaro zitwa biogene cyangwa se biogenic weapons. Izi ni intwaro zakozwe hagamije gukoresha ibinyabuzima mu buryo bwangiza. Zishobora gutera indwara, ubumuga ndetse n'ubwiyongere bw'umubare w'abo zihitana. Urugero ni nk'imiti yica abantu ndetse no gukwirakwiza virusi n'ibindi. Bitwareka kandi kuvuga ku ntwaro twakwita ngo ni unified weapons. Ni intwaro zikoreshwa mu guhungabanya ibidukikije ku buryo bwihuse. Urugero ni nk'intwaro twakwita chemical weapons, zikoreshwa mu gutera ubumara bwihuse ku bantu cyangwa ibinyabuzima n'ibidukikije byose aho biva bikagera. Izi ntwaro aba ari mbi cyane kubera ko zikoresha uburozi bwangiza kandi bugashwanyaguza icyitwa ikiremwa muntu cyangwa ikinyabuzima muri rusange aho cyaba kiri hose, mu mazi se, ku misozi, mu mashyamba n'ahandi. Ku isi ibihugu byinshi bifite ingano zitandukanye z'intwaro za kirimbuzi, ariko hari bimwe bikunze kwitabwaho kubera umubare munini w'intwaro bifite. Ibihugu bikomeye ku bitwaro za kirimbuzi ni ibi bikurikira, ndetse ntitwakwibagirwa n'imibare y'ibitwaro bagiye batunze mu bubiko bwabo, aho bageneye kubika ubu burozi ndetse n'ibi bintu bitandukanye bishobora kwangiza no guhindura imibereho y'isi n'ikiremwa muntu muri rusange. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA. Nicyo gihugu gifite intwaro za kirimbuzi nyinshi ku isi. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 5800 by'intwaro za kirimbuzi. Harimo intwaro ziri mu bikorwa gasira ubutumwa bw'amahoro ku isi mu bice byinshi bitandukanye. Iyi Amerika kandi wumva ifite ibitwaro byinshi bya kirimbuzi, wavuga ko ari iyoboye ibindi bihugu. Yashyizeho amabwiriza akomeye yo kugenga cyangwa
cyangwa se kugenzura no gukoresha izi ntwaro zikomeye, cyane ko ifatwa nk'aho ari wo muyobozi w'isi muri rusange. Uburusiya ni ikindi gihugu cyiza kigwa mu ntege Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutunga ibitwaro byinshi bya kirimbuzi. Uburusiya nabwo bufite umubare munini w'intwaro za kirimbuzi, aho buhagaze ku buryo bw'ibikomerezwa. Kugeza ubu Uburusiya bufite hafi 5,500 z'intwaro za kirimbuzi, bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirusha Uburusiya ibitwaro bya kirimbuzi 300 gusa. Ubushinwa ni ikindi gihugu gifite izi ntwaro zikomeye ku isi kandi zishobora kwangiza byinshi mu gihe gitoya. Ubushinwa nabwo bufite ingano y'intwaro za kirimbuzi igaragara, aho bwifitemo hafi 3,200 bw'izi ntwaro. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifite ubushobozi bwa nucleaire kandi bwagiye bukora ubushakashatsi ku ntera igezweho z'ibitwaro bya nucleaire. Kuvuga ngo Ubushinwa bufite tekinoloji ihambaye kandi igezweho mu kubaka no kugenzura ndetse no gushyiraho ibi bitwaro bya kirimbuzi, ku buryo nta n'ibindi bihugu bishobora kubasha gushyikira Ubushinwa mu mikorere ya tekinoloji yabo. Ubufaransa nabwo bufite ibitwaro bya kirimbuzi mu bubiko bwabo, kuko nabwo buri mu bihugu bikomeye bigize isi kandi bifite ubwo bushobozi bwo kuba bwakora ibyo bitwaro, cyane ko nabwo bwari mu bahanganye mu ntambara ya mbere ndetse n'iya kabiri y'isi. Bwari bukomeye, rero ntabwo byabura ko nabwo bwaba bufite izi ntwaro. Dusanga ko Ubufaransa bufite ibitwaro bingana n'ibihumbi 3 mu bubiko bwabo. Ikindi gihugu cyiza gifite intwaro nyinshi ni Ubwongereza. Ubwongereza bufite umubare w'intwaro za kirimbuzi ugereranyije na bimwe mu bindi bihugu bikomeye mu rwego rw'intwaro za kirimbuzi. Ubuhinde ndetse na Pakistani, ibi bihugu byombi biri mu bihugu bifite intwaro za nucleaire. Ubuhinde bwatangiye gukora izo ntwaro mu myaka 1970, mu gihe Pakistani nayo yatangiye mu myaka 1980. Aha turavuga ku bipimo by'intwaro za kirimbuzi ziri mu mirwano n'intwaro zihari mu rwego rwo kubungabunga umutekano muri ibyo bihugu. Intego ya buri gihugu ni ugutuma intwaro za kirimbuzi zitagirira nabi abatuye isi, ariko ubutegetsi bw'umutekano uko ibitwaro bya kirimbuzi bikoreshwa mu rwego rw'ubufatanye mu gihe cyo kugabanya intwaro za kirimbuzi ku isi. Dore rero imiterere y'intwaro za kirimbuzi. Hari imiterere y'ibikorwa byo gukora no gukoresha intwaro za kirimbuzi cyangwa se intwaro za nucleaire. Gukoresha intwaro za nucleaire, nubwo impande nyinshi zaba zifite ubushobozi bwo gukora intwaro za nucleaire, hari amasezerano akomeye ku rwego mpuzamahanga ajyanye no kugabanya no gukumira umubare w'izi ntwaro no kuzigenzura, nk'amasezerano y'ikoreshwa rya nucleaire NPT. Intwaro za biogene n'izindi zakozwe mu gihe cy'intambara n'ubushakashatsi n'ubundi birimo amategeko agenga ikoreshwa ryazo mu rwego rwo kugerageza kugabanya ingaruka mbi ziterwa no gukora ibi bitwaro, cyangwa se no kuba byaterwa mu baturage cyangwa ku isi, bikaba byahungabanya imibereho n'ubusugire bw'abantu muri rusange. Intwaro za kirimbuzi zifite ingaruka zikomeye cyane ku buzima, ibidukikije ndetse n'imitekerereze y'abantu. Izi ntwaro zishobora kwangiza byinshi ndetse no gutera ibibazo bikomeye mu buryo bwihuse, bigatuma ikiremwa muntu kigerwaho n'ingaruka zikomeye cyane ziturutse ku bikorwa bya muntu, cyane cyane ibikorwa by'igisirikare gitandukanye kiri ku isi mu bihugu bikomeye bifite amafaranga ndetse n'umutungo uhambaye, ku buryo ntacyo bitaka ahubwo bishyira imbaraga mu gutunganya no gukora ibitwaro bya kirimbuzi bishobora gutwara ubuzima bw'abantu muri rusange ndetse bikangiza n'ikirere, tutibagiwe ndetse n'ubuzima bwabo bwite nubwo ari bo baba babikora. Icyitonderwa, bikwiye kumvikanwa ko gukomeza guteza imbere intwaro za kirimbuzi ari ikibazo gikomeye cyane, kuko bishobora guteza imbaraga no gutuma isi icika intege muri rusange ndetse no mu buryo bw'ubuzima bw'abaturage.
Hari ibikorwa byinshi biharanira kubungabunga amahoro no kubungabunga ibidukikije kugira ngo hagabanywe ikoreshwa ry'izi ntwaro. Mu gusoza, mu gihe kirekire gukumira ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi ni imwe mu nzira yo kugira isi itekanye hakoreshejwe amasezerano n'ubufatanye bw'ibihugu mu guharanira amahoro no kurwanya intambara muri rusange. Tubashimiye ko mwakomeje kutwumva. ni Donos 23 TV. Gusa ndakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana, tujye duhorana mu gihe turi gukora ibiganiro nk'ibi ngibi, ndetse uduteze imbere, udushyigikire natwe tugere aho tugera, kandi natwe dukomeze kubigisha.